L-importanza li nħarsu l-arja tagħna li jkollna investiment u li bħala nazzjon nippjanaw trasport alternattiv, nadif u vijabbli. Dan huwa kruċjali biex inħarsu ħajjet il-Maltin minn arja fgata. Dikjarazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Idrandelija meta fil-Parlament indirizza il-Euphoria Symposium il-ġimgħa filgħodu. We need to work together to find a feasible and sustainable solution, which we think is a mass transportation system, which might need some thinking about its affordability, but is a need. There are other issues today, particularly, for example, with cruise liners. Cruise liners where political will and legislation by itself can make a difference. Because in the port areas, and Malta is so small that a port area can extend to practically 1/4 of our territory, then you have the pollutants in the air because of the fuel used by certain vessels. Idrandelija tkellem dwar bosta temi li qed jolqtu lil Maltin u l-Awċin fejn fost l-oħrajn ma setax ma jagħmilx referenza għal kif l-istatistika qed turi li Malta għandha l-aktar arja imniġsa minn fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U esprima tħassib tiegħu għal fatt li l-politika tal-Gvern Soċjalista hija li jkun hemm tkabbir fil-popolazzjoni. Dan hija taħalli impatt fuq kollox, inkluż l-arja tagħna. We don't agree, myself and the Prime Minister, because the Prime Minister wants to create more economic progress by increasing this population. I respect that opinion, but also fear that that will put further burdens and pressures on the dirtiest air in Europe. We're an island with strong winds, no massive industrial capacity, but still the dirtiest air in Europe. L-sfida li għandha id-dinja u Malta hija tniġġis u l-sfida fl-Unjoni Ewropea hija waħda kbira. U qal li l-arja tagħna tħalli impatt negattiv fuq il-bniedem għax hija mniġsa u insista li fost ir-riċerka u l-ħidma li twettaq l-Unjoni Ewropea dwar dan, il-pajjiżi membri jdu jaħsbu fuq it-triq il-qudiem biex iħarsu ħajjet il-bniedem. Let's keep in mind that certainly science, medics, experts, technology can help us, but the first step has to be done in a willpower to change for the better. Il-Euphoria huwa l-forum li jiddiskuti temi relatati mal-arja nadifa, tema li wkoll qed tingħata importanza kbira mill-Partit Nazzjonalista f'din it-tieni ġimgħa ta' kampanja elettorali.